Halo, hai, jotono sanja kaham, thaklayo kaham na tongna hanai, belai belai kok tuma kaham, jeng nugui manka TRBT no website to, TRBT no website ta hakangge jeng nugui manka tamong gangke jeng usukango jeng sini minister of samani khanaka, kwbangma STGT, STPGT post langnai hanai gangke borongni kogni mute apply khlainani salmani saklai rwkha. Belai belai na tongthogo gangke kwbangma subject tongo gangke tabo kwbangma school education एबा school फोरोंनानै teacher langjak swnai post graduate teacher and graduate teacher rongniya among kangke post graduate teacher means PGT. Okay, o jaga kwbangma subject dong, o jaga nya hampano जों 17 ta subject 17 ta subject dong ar bisingo bangla english haike kokborok abo hairok pol science history abo hairok subject dong. Oke, kwbangma post nongkhor kang ke post nongkhor kang ke जों saimano vacancy sanamjago UR SC ST tei physical handicap abo hairokni ke post sanamjagoi nongkhoroi apply ma khlailai ba amo haike chakri tlangjagao gangke belai tongthogo जों o jaga kokborok 75 post mankha eba tlangjaknai hinai oro saklai jakha angke online application saklai jaga tongmani omo tini saklai jaga tini 18 August 2025 inke 19 August ni simi 19 29 August ni simi chengi 15 September dora online form fill up khlai mannai eba khlai jaknai post graduate teacher ni bagai eba PGT teacher rokni bagai hingke norni bagai belanya kok tuma kaham je B.Ed paijak je MA paijak je abo candidate rok eligible borok tabu 29 August simi 15 September jora hingke inyai hono 2 sapta online khlainani norok jora mankha hingke o online khlainani jorani bisingo norok khlainani nangnai hingke o jaga post rok bagjak hingke जों saimano 17 subject eba English, history, Bengali, philosophy abo haike ingoro kaisa sini sinimani kaisa subject kori khangke abo belai belai khakamka je education subject paijak ba education MA paijak education B.Ed paijak boroni oro seat nongkholi angke belai no khamani tangi jani nongkholi abo kwbangma sungmung asai tongkhana abo kwbangma borro khamui tongkhana ngai जों oro education subject nuklia tai roglai philosophy rok 6ta nukha inke tai kwbangma subject rok no jini je tirpra phungjak tongmani abrok nukha kintu oro जों philosophy education subject nuklia angke जों tabu kokborok ni जों ageno saimanjak 75 post langjaknai hinai inke 75 post langjaknai thik nongke UR 39 SCO 13 STO 23 haike total 75 post o jaga borok saklaika hingke UR jeprupano 100 ni bisingo 51% angka UR thang hingke 51% UR thang anga 38.75 tong haitanga borok amno 39 snamka oke kokre tekisa point tong ba 38.75 hairok tong ke abon bagi borok 39 ta UR post ni snamka hingke SCO ngangke 12.75 hai something tong ge borong abono 13 ta sanamai rekha kintun kok borogo ngangke 23 plus 25 abo hai something tong mani kintu bororo ke 23 ba 23 no toni rekha tai kisa point tong mani a point no borok supunglia okay o jaga o S rong sito 12 point something phayo 12 point taise bisi phainge bor 13 sanamai rekha oro UR bo 38 point ni sai taise kwbang phayo oke 39 sanamai rekha kintu kok borok ke 13 point something phaimani 13 no toni rekha inke amo total khlai 75 khlai rekha inke aro ni bisingo reserve for physical handicap rongni bagai oro reserve khlaijak 3 ta post reserve tong borni bagai ingangke iko blind and low vision means kaham ke mokul no gyaroni bagi ek partially deaf and hard of hearing mane khunju khnayaroni bagi ekta teke locomotor mane na amo bobon hingkang wasu saimila to amo physical handicap ge borni bagi tinta ni sajak gaitai ex serviceman go je sakri kogui ya karjak ba ex serviceman no to sakri khlai ya karjak ba apti borro no
जों हनै बुजिनाय इनके बरनि बागै ST नि कायसा सीट UR नि कायसा सीट अमरनि बागै खाति जाखा हायता एक्स सार्भिसमेन इनके अरो बा अ दुइटा पोस्ट बा बाकी दाङै थांनो एबा अमहाय करिङै बा अरो ताई तीनटा पोस्ट अरो ताई दुइटा पोस्ट पाँचटा पोस्ट बा मागनां दा थांनो ba kebo candidate kering ngi da maganang rok da omono tonei reno ba borok candidate kering ringa supungoi reno abo kaisa sengmung asaiman ulo nge kendo kebo kana guja ba kebo physical handicap kering ngangke orwo omo post no tai alka borok kaham no pon riman ba ex serviceman no kebo apply khaine kering ngangke abo oro tongnai rok no phana reiriman tobo ST rok ni 23 ni sei bisi point tonga bai oro 24 kana tongoni 24 karelia kintu oro SC rok nong angke 12 ni bising pul ko 12 point something tong bagi 13 sana mereka UR abo 38 point something 38 ni se kebang tong bai 39 khlai rekha ingke tobo sini je ST candidate rok o 39 hawi manai tai o 23 hawi manai ingke total ST rok ni ST ba sini borok ni bagi total seat oro 12 gara 5 6 62 post of height mark khlai nai tai 13 ta post abo to SC rong ni bagi ke SC ni candidate maybe khorong ni ba khortam man abo ni bara bangla MA Kokborok khlai jai SC rok khub tong ha duijon ngi mano ga abo ni bisi ang to saimia to tong kri fan ngi man kri hinga ga UR ma hab nai je sini Kokborok saya rok boro UR category o habi contest mark line haita inge omong kha nongkhor ka tobo 62 ngangke 62 fan abo kom ya inge belino nor ni bagi tong thoka je tabu B.Ed pajak te Kokborok MA pajak nor ni bagi apply khlaini jora sok paika kaham ke porilai tabun simino tong ni arni bising chini je buri rok boroni bising iko boroni bagi tebo reservation for women and sai ko buri ron bagi teusi reservation tong there will be 33% reservation in the reserve category and 33 general reservation in the unreserved category for women in pursuant inge oro UR ni 33% tai reservation tai SC ST ron bagi 33% arani bu najak phina inga ke mota moti o post 75 post ni bisingo buri rok candidate bangan haima tong tangke borong ni tai 33% tong phinai haita ke যদি SC rong ni bising ang ST non dodi 23 no rom kha ST rong should total 23 angke into 23 into 33% khang ke buri rong ni mangse 11 jon katatu ingo o 23 jon ni bisingo buri 33 sorry 23 jon ani ST rok 23 jon ani bising buri rok no 33% enggak ke borok ni tai 7-8 jona aro buri rok bisi ngi tongnai mane no tai 7-8 jona aro buri rok ni bagi extra seat toni marnai haita ke kaham kai to buri rok na janai arni bising tai extra 8 jona aro hapnani chance tong haita abo reservation buri rok ni bagi reservation ni kok angges haitong man haitang ke o jaga SC rong sito simise tai 7-8 jona buri rok already ke je competition nge final to ST tongmai arni bising buri rok especially babe tai 8 jona su bisingo danani oro chances tong haita ke jespan thon kaham ke number mal lai inganga mo to important notification tam syllabus rok tong nor ni syllabus on website ro rejak tong nor ni JPG rok ba rang rok busu nangnai rang ngangke norok UR category ni bagai 300 টাকা ST category ni bagai ke 200 টাকা SC ron bagai 200 টাকা rang maranai akogro o jaga o sajak tong haita angangke norok ni amaro to norok ni korok tong kabangon korok criteria rok tongo inke singo jaga o admit card ro butu manai norne scan rok 100 KB rok photo scan 100 KB tarpore signature 60 KB ron bising ma tonga amaro to jeng saimana ni kok no tonga agin simino tirok to form fill up klai sai ba man hangke amaro ikor norne guidelines ro jak tongo bai ke answer sa
इनके पूरा कसम क्लाइ डार्क एंड क्लाइ रनाय जदि और आंसर बी इनके बीओ कसम क्लाइ मारनाय इनके अमोका नरने राइट आंसर इनके करगो क्रॉस रोइ रेखे राइट रोइ कम चाया किंतु इनके फुटा नांगति नांगति र अमति र चाया बा कायसा जागाव न दुइटा आंसर जागा इनके आबो चाया नने रम जाकनाय इनके करतै कैसे यमो चाया हैता इनके नर अम हाइके रेडी मा तंनाय उनके और उनके अमंगांके स्क्रूटिनी फुल मार्कशीट एंड क्राइटेरिया सर्टिफिकेशन के अमो प्रोग्राम मार्कशीट academic qualification are relevant documents candidate will be candidate are instructed to bring following marksheet certificate document in original during the program of scrutiny अमोके जेफोर नर पास जोङो जेफोर नर फिजिकल नि बागै मा थांनाय जेफोर नर लाइक चेक खालायनाय नि बागै मा थांनाय आफोर ताम ताम नां ताबुन साख्लाय रेखा आइता बरो डाउनलोड एडमिट कार्ड नर जे एडमिट कार्ड आबो नांनाय जे परीक्षा ना बागै एडमिट कार्ड आबो खाटिनार बि पास जोङो एडमिट कार्ड नांनाय डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट जेफोर नर एप्लाई खालायना आफोर कैसा एक्नॉलेजमेंट प्रिंट खालायमानार नायके आबो नांनाय छाव परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट इनका अमो परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट नांनाय तारमाने न अब ओनली त्रिपुरानि बरक सिमिनो एलिजिबल माने न आरो मिजोराम नि बरक गतै अमो रिमेया आयां गुवाहाटी नि आयां आसाम नि बरक अमो तै रिमे अमो ओनली त्रिपुरानि सिमि बरक रिमानाय हाइता पीआरटीसी माने न परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट त्रिपुरानि हाइता एडमिट कार्ड ऑफ मैट्रिकुलेशन का माइजम एडमिट कार्ड नांनाय कास्ट सर्टिफिकेट माने एसटीएससी आमो नांनाय फिजिकल जुदी नों हैंडिकैप निंगागे फिजिकल हैंडिकैप सर्टिफिकेट नांनाय मार्कशीट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन नि एकेडमिक क्वालिफिकेशन मार्कशीट नांनाय मार्कशीट ऑफ प्रोफेशनल तिंगा टीचर ट्रेनिंग माने नि बीएड नि मार्कशीट नांनाय सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल के नि बीए पास बा एमए पास सर्टिफिकेट नांनाय तै बीएड खालायमानि ट्रेनिंग नि एको सर्टिफिकेट नांनाय पास सर्टिफिकेट फोटो आइडेंटिटी कार्ड एज मेंशन इन 8.9b फोटो रं नांनाय नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इनका जुदी चाकरि खायतम हांके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अप्लाई खालाय आबुनबो नरक तलांनानि नांनाय जेमन ताबु टेट नि चाकरि मानजा बो पीजीटी नामो चुंगांके बो रिमानो किंतु नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैसा अप्लाई खालाय आबो फॉर्म फिल अप खायफ्रु मारनाय ESM certificate ले तामजानि हिन साइमालिया इनके candidate are instructed to bring 2 set of cell attested photocopy इंगा दुइटा जेरॉक्स खालाय cell attested जे नि डॉक्यूमेंट दंमानि आबरो मातलांनाय आबरो अलो नर जेफ्रु पासनि जेफ्रु रिंग जागो आफ्रु तलांनान नांनाय आखो सावहायता इंगे आरो 50% आउट ऑफ 75 आउट ऑफ 150 इंगे 150 नि बिसिङो 150 नि बिसिङो 75 यानी 50% मांके न पास इनके और यूआर कैटेगरी छावंगा इनके 45 इनके एसटी बाय एस हिरोने में 45% माने न 68 आउट ऑफ 150 इनके 68 मान के न पास मार्क ना एक तीन किंतु जों ककब्रक साइमन ओनली 75 ओनली 100 मामो इंगला इनके जों माना नि नांनाय 149 150 147 बा 140 नि साकाव माने तंनानै नांनाय कैसे नों चाकरि मान खाबा नों चाकरि मान नै 1 सुबि तंग माने हाया आंगांके 130 रंग माय अपन मोनतां के कैंडिडेट गोबां मांगनाय कैंडिडेट काया हमनो पासफोरावले कावना हेमा तो ओके बेले बेले कक्तमा काहाम और नर जतन प्रिपेयर खायदि नर जतन रेडी खायतं बदि तिनिन सिमिन पोरि लासिरि तांनि गांके और जतन कर इंपोर्टेंट डेट्स बा साकलाय रेखा इनके इंपोर्टेंट डेट्स इनके 18 तक तिने मुके नोटिफिकेशन कगने तिनि कखा सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के 29/8/2025 साइटेन सिमि शुरू होंगे 15 तारीख 9 मार्च 2025 जोरा अमो तंगनाय है चारटा जोरा के सेप्टेम्बर जोरा अमो एप्लाई खालाय माने लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट हिंगा 15 तारीख अब चारटा जोरा लास्ट डेट ऑफ फाइनल हिंगा 15 तारीख इनके पेमेंट 17 तारीख जोरा उनके 2 दिन बारे रेखा डेट ऑफ फ्लोइंग डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड हिंगा हमके ओलो सानाय हिसाब ओलो साखलायनाय विल बी नोटिफाइड लेटर इनके डेट ऑफ टेस्ट इनके और डेट ऑफ टेस्ट 2 तारीख 11 मार्च Sunday 25 2025 माने न 2 तारीख नभेम्बर नरकनि एग्जाम नाय हनै और साखलाय तो रेखा ओलो चेंज जानो साइमिया तब नरक नभेम्बर नरकनि एग्जाम नाय अब कैसा नरक बखा चौइनाय माने उनके टाइम एंड ड्यूरेशन और 12 सिमि चेंगना इनके 230 जरा माने न 2 and
हाफ आवार्स माने आराइटा जरा आराइ घंटा नरकनि एग्जाम होनाय टेस्ट सेन्टार आगरतला लांनाय जतन आगरतला लांनाय ओंखाय बजा कलाय आबके नरकनो उलस हायरनाय हायता ओंखाय अमंका नरकनि बेलाय बेलाय नांमानि बा बेलाय बेलाय तंथकमानि नरकनि बागै कुस्रं नंखरै ताब कैटेगरी वाइज बागै रेखा ताब नरक फर्म फिलअप खालाय kaham ke form fill up खालायदि दाति ददरक खालायदि बुंसे सिगां खालायदि ओंखायसे काहामुनानि बुंसे सिगां खालायदि ओंखायसे जानानि आबन बागैनो बुंसे सिगां जेफ्रोबो बुंसे सिगां बुइनानि बुथाय माहाय ओंखाय नरनि इमेल आईडी र अमर डेट अफ बर्थ इमेल आईडी फोन नंबर आबरनो काहाम के तनिउइ नरक फर्म फिल अप खालायनानि तापो बुदि हायता अमर तो जतनो रुल्स हायमान हायता इनके तिनि बागे आसनों सितन नरक न जरामान कांगे कायसा कायने आं क्लास खालायनो होनो वानस वी दङ आंके नरक नाय दंदि आं क्लास र कायसा कायने खायनो बा नरक बो क्लास न खोनानानि मुसुं बा बो क्लास नि बिसि वीक दं आबरं ति कमेन्ट अफ खालायके आं कायसा कायने क्लास जरामान फ्रु नरनि बागे तुइ दङ ओंके तिनि बागे आसनों सितन जतनो तैसा सानजा काहाम जतनो जे एलिजिबल कैंडिडेट रङ तावन सिनो बेस्ट अफ लक साउथन सने हायता तिनी आसन सितन जतन तैसा सामला